Za našeg večerašnjeg gosta većina predizbornih obećanja koje nude stranke su šarene laži. S predsjednikom Demokrata koji na izbore izlaze u koaliciji s Hrvatskim laburistima, Listom za Rijeku i Zelenim savezom te bivšim ministrom rada Mirandom Mrsićem razgovara naša Martina Bolšec-Oblak. Martina, izvoli. Hvala vam. Dobrodošli u Dnevnik. Evo, recite nam za početak, rekli ste, pozvali ste danas predsjednika Milanovića da raspusti nacionalni stožer. Zašto? Pa nacionalni stožer ne vrši svoju funkciju. Kao što vidite, članovi nacionalnog stožera se ne drže mjera. Mjere nam kasne i očito da taj stožer je izvršio svoju funkciju. Pozvao sam predsjednika Republike da imenuje jedan nestranački, stručni, epidemiološki stožer koji će nas provesti kroz ovu krizu koja je sada pred nama, korona nam je pred vratima, i da ta kriza bude riješena na način da se ne upliće politika i HDZ. A što bi trebalo sada napraviti? Biste li vi zatvorili granice? Ja bih u ovom trenutku zatvorio bolnice, zatvorio domove umirovljenika što već je, išao na masovno testiranje i kontrolu granica apsolutno. Međutim, očito da HDZ to ne želi jer idu izbori i žele što više da Hrvatska bude nekakva zemlja koju oni misle da je sve u redu, a nije u redu. Mislite da nedovoljno testiramo? Mi nedovoljno testiramo. Mislim da u ovom trenutku kada raste broj zaraženih moramo puno više testirati i biti puno oprezniji nego što HDZ u ovom trenutku misli da treba biti. Spominjete i koronavirus u svom programu, no ono što zapravo vam je glavni naglasak je da ste vi spremni na rezove. Kome biste rezali? Pa ono što nas čeka na jesen je jedna kriza koja će biti puno gora nego ona kriza 2009. i sad sve ove laži u tome da će se podignuti plaće, da će se smanjivati porezi, su laži koje građani trebaju znati da to neće biti tako. Biste vi rezali plaće ili što? Ne, plaće moraju biti oslobođene svih poreza koje imamo, a da bi ih oslobodili moramo napraviti rezove i u proračunu, a to znači da moramo riješiti pitanje Vatikanskih ugovora, da moramo donijeti porez na bogate, da moramo riješiti se braniteljskih mirovina koje nemaju šta raditi u mirovinskom sustavu. A kako bi ih riješili onda? One moraju se maknuti iz mirovinskog sustava. Nije u redu da neko ko je radio 40 godina i uplaćivao u mirovinski sustav ima duplo manju mirovinu nego branitelj koji je bio na ratištu, ali koji ima par godina radnog staža. On neka dobije svoju kompenzaciju iz proračuna, ali nema šta raditi u mirovinskom sustavu. Kažete porez na bogate, pa tko bi odredio tko je bogat, tko nije? Pa porez na bogate mi moramo uvesti, jer to je način kako ćemo rasteretiti rad i omogućiti da radnici imaju veće plaće. Onaj koji ima 2-3 stana, koji ima 2-3 vikendice može i treba platiti više. Ja isto smatram da sam neko ko ima više i ja sam spreman to platiti jer mislim da oni koji imaju više moraju više kontribuirati, tako da ovo siromaštvo koje u Hrvatskoj je sada pred vratima, sada ne 20% građana je ispod granice siromaštva, smatra se da će biti iznad 40%, na taj način to moramo riješiti. Porez na bogate netko će vam reći, ja sam radio cijeli život, privredio sam, zašto bi mi sad netko uzimao? Ako imate više, ako ste više zaradili, više morate i platiti. To je nešto što osigurava pravednost u sustavu i osigurava da oni koji imaju manje dobiju ono što trebaju dobiti. Biste li ukidali ministarstvo ili županije? To su često predizborne obećanja koje slušamo. To su predizborne obećanja, ali obzirom da nas čekaju na jesen rezovi, potrebno je smanjiti i broj županija, i broj gradova, i broj općina. To treba reći struka i treba pustiti struci da struka odluči, a ne da politika odlučuje. A parlament? Parlament treba smanjiti, mi u Demokratima i Laburistima smatramo da treba promijeniti sustav, a to znači da moramo imati 75 izbornih okruga, da vi znate ko je vaš saborski zastupnik imenom i prezimenom. To znači manje zastupnika? Dakle. To je manje zastupnika, mi smo u našem programu to stavili na 101 zastupnika. Zašto vam u programu smeta vjeronauk u školama? Pa vjeronauk ne smeta u školama, ali vjeronauku je mjesto u crkvi. Mi želimo revidirati Vatikanske ugovore i sasvim sam siguran da bi crkveni vjerodostojnici u ovoj krizi koja nas sada čeka na jesen. Mislite li da bi to zaista uspjeli napraviti? Ja mislim da da i mislim da bi se i crkva u ovom trenutku kada nas čeka kriza i kada u proračunu neće biti novaca trebala odreći onih 300, 400 ili više milijuna kuna koje plaćamo u crkvi i da na taj način se i ta stvar u Hrvatskoj razriješi i da oni koji žele plaćati crkvi da to u crkvi plaćaju, ali ne da plaćamo svi mi. Zašto ste vi krenuli u negativnu kampanju? Vi imate plakati na kojima piše Bero nije rješenje, u programu vam se 20 puta negativno spominje HDZ. To je negativna kampanja. Pa to nije negativna kampanja, mi smo vrlo jasno rekli što mislimo i o gospodinu Bernardiću i o HDZ-u. Mi smatramo da građanima treba reći ono što stvarno je, a ne nuditi šarene laži.
Nažalost, građani gospodina Bernardića ne vide kao premijera, a HDZ je pokazao što zna i vidi se da jednostavno ne može funkcionirati u fazi kada je kriza i kada nema novaca. De facto ono što je HDZ nas ostavio i što nam ostavlja na jesen je jedna duboka kriza i što će dovesti do velikih problema u Hrvatskoj i to građanima govorimo. Nije negativna kampanja, nego istina. Hoće vas građani poslušati ili ne, vidjet ćemo na izborima. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam na razgovor.